Bari-bari apo kadagiti at talento na nga nalaing agaramid istorya. Is apay nga ta dagiti chismosa no nagtipon-tipon da. Amin nga aglabas ti paraangan da isut tapik da. Amin nga karuba ket madilaw da isut pagrugyan agkaapan. Tati saot maysa ipadanon da no di makisayan ket nainayunan dagitay salit nga chismosa agaramid istorya hiwaras-waras da di nga makatal na nagitingiw-ngiwat da gapot da ket nga apal da karuba ay nakakatkatawa laeng ang pipinerjan da nga kakadluwa. Ispo adan tumetlan iti aldam dumteng ti karma dagiti inaramid mo ti padam at tao ketlak amen to timkad among nagitag gagayam mo adto sa udat liklikod mo dati among no sikat na kasango ay nagsaya at dangem nabudbudo pa'y ngiwat da salit nga chismosa agaramid istorya hiwaras-waras da di nga agtal na dagiting ngiw-ngiwat da gapot dakit nga apal da karuba ay nakakatkatawa laeng ang pipinerjan da nga kakaduan awan preno at ngiwat da salit nga chismosa agaramid istorya hiwaras-waras da di nga agtal na dagiting ngiw-ngiwat da gapot dakit nga apal da karuba ay nakakatkatawa laeng ang pipinerjan da nga kakadua. Peace po! Ayat mo't nga ikalang nasasangita balikas ni tatang iwaksi mo na mamimpinsan panagsagabam agpatinggan tapno tuok maliklikam lipate mon dagdin ka nananam lailo na anaglanglangoyam ken nalimpatok dita kanapyan ala umasawa ka manen Huray balu wenno lakayen tapno di kantulaminen nulumami istipanawen umasawa ka manen may sa abalot masawam panaglaba awan pakarikutam isot taginaw tilonglongan ay wanan na kan si katagdalagan ket nula kay miti maasawam natudyo uray niya't pangibaunam natirabi iket anusam lang tamapilputin na pagpunganan ala umasawa ka manen uray balo wenno lakayen tapno
kantulam minen nulumani istipanawen umasawa ka manen ala umasawa ka manen uray baluwen no lakayen tapno di kantulam minen nulumani istipanawen umasawa ka manen nulumani istipanawen umasawa ka manen manang ayat mo't nga ikalang nasasamita balikas ni tatang iwaksi mo na mamimpinsan panagsagabam agpatinggan tapno tuok maliklikam lipate mon dagdin ka nananam lailo na anaglanglangoyam ken nalimpatok di tatanapyan ala umasawa ka manen uray baluwen no lakayen tapno di kantulam minen nulumami istipanawen umasawa ka manen may sa balot masawang panaglaba awan pakarikutam isot taginaw tilonglongan ay wanan na paano si katagdalagan ket nula kay miti maasawam natudyo uray niya pangibaunam natirabi iket ano samlang tama pilputin na pagpunganan ala umasawa ka manen uray balo wenno lakayen tapno di kantulam minen nulumani istipanawen umasawa ka manen ala umasawa ka manen uray baluwen no lakayen tapno di kantulam minen nulumani istipanawen umasawa ka manen nulumani istipanawen umasawa ka manen